Di GASAT. Napalabas, napaay ni Ariela iti ninamnaman na apanagturda kina Antonia iti balasiw taaw. Tanako na tinaud-udi nga addakelaat niya si kaswen daytoy. Iti ipapan ni Ariela iti opisina ti amiga na, nakita na ti panagkakaribuso dagiti tattao. Saan ko maapalubusan ti guard asumrek, ngem nagpilit daytoy. Inawagan na nga rod ni Antonia ket sigon iti amiga na confine daytoy, gapu iti kelaat a panagsakit na. Pinaawagan nga rod ni Ariela ni Angeli, takayat na ang makasarita iti personal. Nagawid nga rod ni Angeli iti mansyon. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti Nobela tayo anapolwan. Di GASAT. Oh, sige. Dumsagan taing kaagbaser, iha. Mami, kitaan nyo. Ha? For sale ti balay ni Antonia. Uwan nga rod. Huh. Mabit lang, Mami. Agdorbelak. Apay ngay. Awan mo ti umay mangilokat iti gate. Awan samot ti tao, Mami. Oh, agdoorbell kalata, iha. Nakaturog la siguro ni Antonia. Awan at talaga, Mami. Uray katulong la kuma. Awan ti umay mangilokat. Uwan nga rod. Awan samot ultimo ti katulong da, Mami. Sige, agdoorbell kalata. Tawagak ti amigak. Sino ti masapol yo? Ni amigak na Antonia, ama. Ay, awan da ditan. Anya. Pimanaw da ditan. Kanda magkaw anagatang dayta. Ngam adda pa'y mutla dayta nakapaskil akaratula dita. For sale kung kuna na pa'y lang Mami, kasano da ito yan? Sa dino ti pangsapulan tayo ka ni Tita Antonia. Anyat amok ngay. Sana siyak ti pagdamagam, Angeli. Awan amok kapang sapulak ka ni Antonia. Ditoy, kan ijay opisina na laeng ti amok apakakitakan kuana. Kasano da ito yan, Angeli? Tinasayaat, agsubli tayo ti opisina na. Barang, aday jay ni Tita Antonia, Mami. Kasla aglulok dagiti tumang ko. Agkapsuta ka, Angeli. Mami. Apay, may sa kayo kadima ta biktima ni Antonia. Biktima, konam. Wen, ado tinabiktima na. Katno scammer dayjay nga Antonia. Anya! Maulawak, Angeli. Mami! Mami! Mami, okay ka kadilaang? Angeli. Mami, please. Di ka ko magsangit. Amano ad-adag, kapsot kayo. Ni Antonia. Naawagam ka din. Saan pa'y, Mami? Diyak makontak. Ti anak nangay. Agpadada diyak makontak, Mami. Kasanon ti kwartak, Angeli. Mapan ka ijay opisina da. Taing kasuknalan no adadan ijay. Mami, awan timang bantay kada kayo dito ospital. Nagawid ni Nana Labang. Kamaulag. Uray ag may saak dito'y. Adamot ti nurse. Awagak langan ni Mang Rocco.
Sige, awagam. Ngam pang-asim. Di mo pa'y ibagbagat ti makagapo. No apay na ospitalak. Pang-asim. Sige, no kastati ko na ayo, mami. Apa na ospital ni Mami, Angeli? Basta umay kadagosan dito ospital. Di kan damag-adamag dita. Ah, Kartingan tarumwarak. Sublatan na kamang bantay ka ni Mami. Bye! pinutan man. Apay nga ta. Anya tinapasamak ka na Ariela. Tay Jemot nga Angeli. Talaga ajak makasarita iti nasayaan. Di na paila imbaga no anya tinapasamak iti inana. Apay Ariela. Anyat napasamak. Oh, di kagsang sangit laktan Anya tinapasamak ko na. Kalaat anaglos doyak. Suitipay. Ah, Kimapsutak. Naulawak. Nagkupit ti barukong ko. anya. Kat, anya ti ko na ti doktor. Mayatan ko namat kit ti doktor ko. Oh, kat anya nga ro ti sangitam nga. Roko. Anyat sangitam kunak. Madanaganak. Agkapsutaklat. Tinasaya, ayabak din. Saan? Saanan? Sikat ti kasapulag suitipay. Ah, Pag-aasim, di na kumapampanawan. ah, Awanan. Awanan. awanan ti. Awanan. Awanan. Kasanungatan. Ayandan. Ang mga usamat na Ariela. Saan nga susurot ti bagbagana? Ay, ni Sir Rukaw. Hello, sir. Labang, umay ka dito ospital iti kapitan na panawan. Ha? Apay, sir? Asino tina-ospital? Ni Madam mong Ariela. Ha? Apay ni Madam Ariela. Anyat na pasamakan ko na high blood ka, day. Basta umay ka dito ospital. Sapay day off ko ita, sir. Anya ko mano day off mo. Emergency da ito'y. Isong may kadagos. Bye! Sige nga ron, sir. Ngam sa dino nga. Hello? Sir Rukaw! Hello? Awanan. Inagdap nan. Di na mo't imbaga no sa dino nga ospital ipapanak. Jak makmapan tajak mo't amot ipapanak. Noong kandak adamot rason kaw. Nay, nag-text ni Sir Rukaw. Ay, in-text nan tayo ospital ngayon ni Madam Ariela. Ha? Mapanaklatan tapno awan ti apa. Dayta, nakamapa kon dito'y silid ni Uncle Samuel. Nadalusan ti flooring. Ha? Ni Uncle. Uncle, adda ka di masapol mo? Nagwingi-wing. Uncle, agdalusak biit tapno addamot aramidak ditoy. Buyaan naklaang dita, ha? Gundawayak ti agdalos. Tawan ni nanapan yang. Sanak ngamin napalubusan ng agtrabaho ditoy. Isu alibasag ti agtrabaho. Kababain mo't
No makadalusak ditoy. Dalusak tupay di kusina. Kalpasan na. Ijay salas. Kan ijay tirasa. Nagpintas da ito'y abalay. Nagmayat ti agdalos ditoy. Uray ta na irwama kong nagtrabaho. Kasto'y ti aramidak i DJ Mansion. Narigrigat pa iti trabaho ki Jay. Tapo ulyendak pa iti bubong idi. Ay. Kumusta nga tamot tanda mama? Kan manang Angeli. Kaya't ko ida na makita. Ngam sigurado abog kawan dakbanan. Ngam malaglagip dakmot nga ta. Akas iti panang laglagip ko kadakwada. Mailiwak mo ni J Mansion. Ngam sa anak mo't ngamin welcome ijay. Ay na, nagbanog ka manan mo ray. Di mo't imbaga ka di kag pambanog barok. Awan mo't ngamin ter aramidak, nana. Kun maysa, sa anak mo't amabanog. Nairwama ko niti trabaho. Narigrigat pa iti aramidak idi ay J Mansion. Aywan, awatem gayam daytoy. Ha? Kwarta manan? Wen, inted ni tatam a dominador. Sweldom ka numanan. Allah, kat no nagswildo akon. Ay, kat sabali siguro daytoy Allah, nalipatan lang samat. Nala, awatem kit din. Basta kunana nga ited ko kan kabarok. Ay, jak awatan dayta. Tainted na mutan ti swildok. Ala, kit din. Inted na nga rod, di dulin mo. Ikabil ko di tabulsamon, Kwartam day tabarok. Swildom ka no, kunana. First time tangag kuyog ngagbuya iti sini, anaya. Wen nga ron, magusto ak namin ti pabuya ita. Iso nga inawis ka. Manipod na gayan ayat ta. Italang ngagbuya tayo iti sini. Wen re. Naragsak gayam no kaduam ti ayatom ngagbuya iti sini. Agpada ta itirik naman re. O sige, agbuyat ang araw dyan. Sige, agbuya ka. Tasabali ti buyaak. Anya ti buyaam. Buyak, ti nakapimpintas arupam. Agtal na ka man mo re. Mabainak iti kastangar aramidam. Maayatanak nga minamang buy-buya iti nakapimpintas arupam, anaya. Saan taan na tagari? Takababain ka dagiti kaduhatang agbuy-buya. O sige, agbuya tangarudan. Buya am ti palabas. Pabuya am ti rupam, anaya. Ala ni daytoy. Hello, friend! Flora! Ay nakalagip ka madloka. Ay na, pasensyakan. Itala makawayaak. Ala, sumrakan. Agyamanak. Kat, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita. Tunggal teksan ka, busy ka. Ay na, pasensyakan, friend. Amumatan ti single, ma'am. Ado ti pa ka kumikuman na. Makumikum ngagsapul iti pagbiyagan. Tila nakadandano na kalugar, tapno agsapul lang iti pagsayaatan. Ay na, talaga akas ta. Anos ti biyag ako nada. Katsi ka ngay, da kayo kini Monray. Kumusta kayon? Ay na, mayat. Going strong lata, Flora. Talaga mo ta. Ala, mabit lang. Mga laak iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagin inistoryata, Flora. Nasaya, tadakan mamanjalay. Sublatan nakman pa'y ngagbantay tanay. Naang-ang pupakawn. Inakman mo't agdigos ijay man siyawn.
Adamot ba nyo dito ospital? Agdigos ka dito yan Ay na, awan mo't pagsukatak anabalong ka. Saan kan arumwar? Makarwar ka nun ni mami itangal daw. Ay, kasta aya. Ay sige nga road, Ma'am Angel, ay. Ano sakpay latisaan nga agdikos Kumusta, Anjali? Nakasaritam ni Antonia. Saan, mami? Tay anak na agayem mo nga'y. Nakasaritam. Saan, mami? Awan da iti opisina da. Ayan da ngayon. Sa pulam ida, Anjali. Mami, jak amo ti pang sapulak kadakwada. Tauray dagiti empleyado da. Awan ti maibagada. Adumot ti agrek-reklamo kontra kada tita Antonia. Kuyugan na ka. Sa pulen tay na iha. Masapul amay subli ti kwartag. Mami. Amangano ipatay ko. No sana may subli ti kwartag. Diyak kaya't amapukaw ti kwartag, Anjali. Iswatulungan nak. Saan nga tan niya agpakita da Antonia? Gagayem, di liway na dinggen tituloy ti Nobela tayo anapauluan. Ti GASAT. Ti GASAT. Napalabas, nakita da Ariela ken Angeli ti karatula a nakapaskil iti gate da Antonia amang ibagbaga a for sale ti balayda. Naglusdoy na Ariela iti namuan na, ket na itaray daytoy iti ospital. Bayat ti kaaddana iti ospital, insang sangit na tinakaro abuteng na, nga amangan numapukawen ti kwartana iti kumpanya ni Antonia. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti Nobela tayo anapauluan. Ti GASAT. Kuyugan na ka. Sa pulen taida iha. Masapul amay subli ti kwarta. Mami. Amangan no ipatay ko. No sana may subli ti kwarta. Mami. Diyak kaya't amapukaw ti kwarta. Tulungan na, Anjali. Oo, sige. Agrelax kayo pala. Di kayo nagpampanunod. Tama nga no kumaro ti rikrik na inyo. Kat saan na kayo apalubusan ti doktoryo ang makaruwar ita? Sana bali. Tanukas pangarigan sa anan ang maisubli ti kwartayo. Ado pa'y matdagiti sa ni kwayo. Masukatan day... Anya kamatan, Anjali. Kunam ti kasta. Tasaan mo a kwarta day jay. Mami. Dakkel agat at tiinted ko iti day jay a kumpanya. Impan ko amin a kwartak ijay, Anjali. Ala, di tayo mapukawan iti namnama, Mami. Sapay la kuma. Tama isublimot laang ti kwartayo. Madam Ariela, yung kunti hot milk mo. Ha? Nay, nakakidam ni Madam Ariela ang nakatugaw iti kama na. Apay nga ta. Agkarkararag nga tawon daw. Sapay lakum, apo. Sapay lakum, tamay sugli ti kwarta. Nay, sapay lakum, agkarkararag nga paisaw. Ngam anya nga tati karkararag na. Ay denggak man pay. Sapay lakum, apo. Tama isubli ti kwarta. Sapay lakum, Sumit nga isaw tayo bagbagana. sapay lakum, sapay lakum.
Naguli, bakaon. Ay, mapalin siguro. Ay, Madam Mariela! Kanyeta ka na kami! Oh my God! Luzon, Visayas, Mindanao! Amom nga ay. kararagag, ngam disturbon na. Ay, sorry, madam. Ay, na, binilin nak ngamin ni Ma'am Angela ay amang yung itigata siya. Ala, idisumon dita. Tapanawan nak dito yan. Ay, Kanyeta! Madam, uwan! Sapay lako, ma. Sapay lako. Ay, na yan. Dayjay lakaday tiyang muna nga ikarkararag kinyapa. Sapay lako malaay ti bagbagana. Ay, sus. Nakadkadlaw nga agdadamo nga agkararag ni Madam Ariela. Iso nga isaw ti karkararag na. Anjali, natanagan ka ni Mami. Saan na namat maturog? Diyak amunan niya talaga ti mapaspasamak kan kuana. Tano ka sa ritak, di nakmatsong batan. Dakkel ti parikot ni Mami, Mang Rocco. Anya ti parikot na. Maipapan iti kwarta. Anya ti kayat mo asawan, Anjali. Nagseran ti kumpanya nang ipanan na iti kwarta na. Anya? Kat kasanon ti kapital na iti dadya akumpanya. Alanganin nga rudon ang maalan na. Tasaan mo tan ang masarakan dagiti akin kuko iti kumpanya. Anya? Ariela, kasanon ngay. Kasapulak ti kwarta. Agsingirak kuma. At ang amin na patag a pangaramatak iti kwarta, Ariela. Pasensya ka na. Awan pa'y kwartak ita, Rocco. Kasano nga rod? Basta itod kuntulatan no adan. Sige. Makaurayak mo't ti Ariela. Basta saan unay ang mabayag, ha? Tani, ato ti paggastusak ita. Uwan. Di ka kumamot agapora, Rocco. Nasakit ti ulok. Aguray ka man. Apay kadakasta ka, Ariela. At akadi parikot? Dakal ti problema, Rocco. Nasakit ti ulok nga agpampanunot. Nasakit ti barokong ko. Iso please, Rocco. Panawan nak ditoy. Takayat ko ti agmay-maysa. Kabaelak asulbaran da itoy. Okay. Sige, nugas ti kayat mo. Panawan ka pa nga rod. Ang basta, isaganam ton di pagbayad mo kanyak Ariela. Kaya't pangasim tadi mo kumaibay-bayag. Buisit at alaga ti kastoy. Jak ninamnama ang mapasamak ti kastoy. Hanggang saan ang mabalin ang mapukawlatan ti kwartak. Agrobuatak. Tamapanak iti balay ti amigak. Anjali! Mami? Agrobuat ka, takuyugan nak. Ha? Papanan tayo, Mami. Karurwaryo pa'y langit yung ospital. Kabailakon tibagik. Napigsa akon. Darasam, agrobuat kan tarumwarta. Intasapulan ni Antonia. Mami? Anya pa'y lang, Char Aramidam Angeli. Ha? Agrobuat kan! Uwan, Mami. Napintas na ito akong daway. Dimtangan ti panawon nga oray. Iso naturida ka ng third ni Ariela. Tamo ka din anton mabayadan day jay. Kat no kaskasan. Matagik wakto amin na nakinabak ng Ariela. Kat no mapasamak day ta.
sinaak tumatan. Awan ton ti maramitan na, tasan kon tumatan apagan ano. Tinasayat, agdiretswa kiti San Berting, tay nakumusta ni Cleopatra. Masapula pa kita aklat tay tinasayaat tay dya papai. Tama pang namnaman tay dya no may papaniti trabaho. Nag-boom di negosyo kapukun kwa na. Iswajak baybay anday jay a Cleopatra. Nanapanyang, agawitan, tamangan nururahin na tan Uncle Samuel, kat amangan no awan ti kadwana. Adda, Monray, di ka madanagan. Adda tay binilin ko amang bantay kan kwa na. Nana, Agpasyar tapay. Ag-shopping ta, barok. Gatangam amin akayat mo, tasyak ti makam mo. ha? Kumatang ta iti kawas mo. Ganda dumapay akasapulam. Anya ti kayat mo agatangan ta? Ibaga, barok. Kwa, awan nana, amangan ngamin no may busti kwartam. Ay na. Adda kwartak. Saan ka mo basta awisan dito'y mall? No awan ti kwartak mon, Ray. Nana, Malala. Umay ka. Mapantay ti dayja banda. Di kag babain, wine. Gatangan tati amin akayat mo. Nay, ay nawaw. Si kamot gayam lablay. Umayak man makisiar malyawng. Ay na, jaklakit maanusan nun. Ha? Ay nawaw. Mala sumrekat. Ay, mapadak ko man ide man siyawng. Ngam si makit katisan kaun. Iso nga umayak man makisiar. Ha? Nagadayo mo dito apakisi aramon los biminday. Nawaw. Apay, di mo ka di kayat malyawng. Iparit mo ti si Ariyaw. Ay nawaw. Saan mat? Nakaskas daw lang amen. Nagadumat a CR ije plaza. Ngam apay adito'y pay ay nawaw. Ay, wunday amalyawng. Adda ginatan ko asyupaw. Ha? Special asyupaw daytaw. Talo dayta. Ay nawaw. Talo dayta malyawng Talo. Na? Amumot siguro ang ti kayat asawon ti talo. Ha? Ay nawaw. Ne? Ay, ala. Umawagan ni madam. Ay. Hello, madam! Ha? Ay, madam! Umayan, madam! Bye! Ay, sigay, mapanakon malunga! Tanay, ay saus, tanak tumanin ni Madam Ariela! Ay, kukwa mo data talo asyupaw! Bye! Ay nawaw. Napanay. Kunana ang makisian. Ngam napanmatan. Ay, ano ba talaga? Ay nawaw. Kumusta kan mon re barok? Ay nawaw. Damag ka nagkuyog kayo kininanam apanyang. Nagpasyal kayo kanaw ay nawaw. wan, Tata Malyong, kanayon nak nga ipasyar ni Nana Panyang. Nasingpot ni nanam apanyang anya ay nawaw. Wan nga rod, adot tigat gatangan na para kanyak. Kasta ka dahi mon ray ay nawaw. Ngam ape akaslado ti kwarta ni Nana Panyang. Awan mo ti trabaho na. Ngam apay akanayon nga ikanak iti kwarta. Ha? Ay nawaw. Urnong na siguro barok. Ha? Urnong na nagkatkatulong? Kasta ka day, Tata Malyong? Wen mon ray ay nawaw. Ay wino saan ang mga no naglunmanan Anya? Wen barok. Ado nga minti muna apaglunan. Wino pagutangan. Ang mga no imutang manay ay nawaw. Ala, kasanon ngayon sana makabayad iti utang na. Ay kat, problema nanday ta Saan mo na problemain barok? Ay nawaw. Saan man na tila pagparparikotan mo ray? Ay nawaw. Kakaiso na nga awanan ti parikot mo ita. Saan ka day? Adda parikot ko, Tata.
Ha? Ay, nawaw. Anya ngay dayta aparikot mo, Barok? Problema no kasanok amay kasar ni Anaya. Ha? Ay! Ay, nawaw. Saan aparikot dayta, Barok? Ay, nawaw. Di ka agapora amang ikasarkin ni Anaya. Ubing kayo pa imat. Amangan ngamin no asawaan ti sa bali. Anya! Ay, nawaw. Sika talaga, Monre. Agtalik ka iti anak ko. Saan na ka nga isukat na ijay? Tatamalyong. Kaya't ko makita ni Anaya. Kailiw kon. Ay, nawaw. O di, agdit kayaw inton day off na. Ha? Awisem iti date. Agpasya-pasyar kayo. Mangan kayo iti sagsasanga pulo nga ice cream. Tanarigat matano iso ti mga awis ken kang agdit kayo, Barok. Sika ti lalaki. Iso asika ti mga awis ken kwanawan. Di mon urayan nga iso ti mga awis ken ka. Tanaalas akitain ti kasta, Barok. May mayat matlaing no sika lalaki ti mga awis ken kwana. Ay, nawaw. Ha? Amaw, Monre, Barok. Adamot pride dagiti daduma a babae no maminsan. Saan da akayat nga isoda ti mga awis iti lalaki nga date, ay nawaw. Iso ano mabalen, sika ti ag-effort. Wen? Uwen, tatamalyong. Awan trabahong ita, Manri. Awan, Anaya. Sana kung nagtrabaho. Tultulong aklangan ni nanapan niya nga mangbambantay kinanggal ko a Samuel. Kasta? Nasayaat nga rin, tapno saan kan amabanog nga agtrabaho. Mababainak nga rod. Tauray awan ter aramidak. Ikanaklat ta iti kwartak ni nanapan niyang. Ha? Aywan gayam, Anaya. Nukas pangarigan tabak nangak. Ket adu ti kwartak. Nuy bagak nga kasartan. Umanugot ka kadi. Ha? Nakasagana ka kadi na makikalay sa kanyak. No bilang laang, Anaya. Sika talaga. Katun, sigurado akon itiriknak. Iso nga iti anyaman nga oras. Nakasagana ak makikalay sa ken ka, Monri. Talaga? Ay na, makaparagsak day ta ngay bagbagam, Anaya. Bayam, tadandani ak makaurnungan. Maikasar kanton, Anaya. Angeli, Romuarta, iha. Papananta ka di manan, Mami. Rimorta mo't itayon. Agsublita ijay balay ni Antonia. Mga noadan. Kan ijay opisina da. Mga noadadan. Anya? Di mo't adda nang ibagaan na lakon ti balay da. Sa balin ti akin ko pa iti dayjay abalay. Apay nga yakas jay. Apay nga ilamlam mga anak ti amigak. Apay! Uminom kayaw, madam! Aw, adoy di ka na malan, uminom ka! Sikat ti uminom! Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak. Gagayem, diyo liwa na dinggen ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. Ti GASAT. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti GASAT. Agyaman kami itingkay panang tarabay.